living in unprecedented times, so we should cherish every moment. And this is a big milestone for my family. I'm reaching 60. Doesn't happen that often, but yeah. Unfortunately, there's a lot of family members that couldn't be here. So for my mum's family around Australia, New Zealand, Tonga, we know they're here in spirit. I just want to thank everyone that's come here today, the ministers, family and friends, my mum's church, Fairfield Church as well, and everyone here. And last but not least, I know my grandpa passed away in the last year, and I know he'll be smiling down in heaven, looking down at us, knowing that we're celebrating his firstborn's birthday. So yeah, unfortunately we can't party like us Tongans do and go crazy, but I'm sure we can still party safely and stick to the rules. But that's for me, so just kick back, enjoy and have a good time. Malo, Thank you, Davida. See, you can do it. It was like a tough war trying to get any of the children to stand up today and say something about their mother. They keep saying, Auntie Ellie will do it all. And here I am. But thank you, my dear. You've done very well. And I'm very thankful and happy to see you doing it. Okay. Of course, as you all know, in the Tongan tradition, we will have speeches. There is no celebration without speeches. But I promise you, it's not like some other function that we go to. There's speech after speech after speech, and we all fall asleep. So today, we are going to have only a couple. Just the main speeches, which from the father's side, there will be a representative from the father's side, Malia's father's side. There will be a speech from Malia's mother's side, and the father's side, of course, it is me who's going to represent the father's side. There isn't anybody else. The one that I was supposed to do the speech is in Tasmania. COVID said no. The other one from Melbourne, no. My sister, elder sister from Brisbane, no. So unfortunately, or fortunately, it's me. So I will do the speech, and for the non-Tongan speakers, I will try and interpret in English, but my speech, I think, to get the meaning of it, I will do it in Tongan. Kaitan kia Paula Moimoi. Patapatu kia Kaufo'ou Mohalot. Ko patapatu kia Tanau Pamhektan Mafamhektan Now hen ke fahalam lagi Malia Lutu. Tahu atu fahatam mabah tak kekon Kaufo'ou Malia Lutu Kaufo'ou Telefoni. Oko ofa la yaka kekon ahon. Kimoa ke fai ki dea no ko ni oko fie aho wa. Ko kiwa ko merie ka to ki kon. Ka te ke kon na ko ke merie. Ko ele mai. Una piwa ta fahi. Paula makasi mo langi. Makamimisi. Isa. Na angalo ai funga bai ko Lutu. Ko piki nga ke tahi no ya ho. Lahi a te vita feao. Kasi a Paula feao. O ko urati. O ko le le bandila. Pia ko mau tu o mau.
O konga ki hapai, konga ki niua, ka koau ia, o tarani, ko hape me alele te ui niua. Ko ne kai te ke saya niua, ko o ua, ko kekere baki hapai. Ko aho ni, te utu ia tawaki, me niua. Ke funga vai ko niu tō wa, ke whakapoko, ai kāmiru e tamai. Malia Lutu I kai harea e ke unga, ke whakatatau aki, a ho o. Ko I ki tala noa no te whai. He ilo, te mo ilo pe ai ukinga o I ki tala noani, ai au pehe, ko I uhi pe kokoi. Just because of you. Naya tangata, hono api, naya e fu akau, na tupula e fu akau o tua pare, te ape e tangata koe ni, te konfirma ke ta e fu akau, kune hanga ia tau fi, la a koe, tangi mai anata ni no kata pare. Te alewa tangata koe ni o kumia te wata ke hao, o tae fu akau. Te mawe asiana koe ni o hao e tangatai, o ne kaka fu akau ke te kakai, ko whee mea koe tae fu akau ke tōre le na kakai kua hinga ke whare. Te kaka ke tangata koe ni o ne whanongo o kuea e koe manu puna au. Longo a o pito e ki. Te wakaya te tangatai, o kuea e ki pununga. O kuea tā koe si ta tangi mo no haa e koe manu puna koe ni, ko uhi pe koe ne ki whanganga. Koe whanga ki manu puna o nau ke I, te kai ke nau lava, ke nau puna. Te hei koe tangata koe ni o ne tarange ke o na. Te toko I maha osa mahina e ua. Ke tā e fu akau. Te au koe ne tangata, ospe mahina e ua, te akoki mai. O ne toi kaka ake ke, nea tatau pena ne sio ai ke pununga, o ne wakai atu ke pununga koe ni. Kai ke toi iai, hamanu punai, ko na ospuni. Na e hui me whakakau e tangata koe ni, ko inga, paiten, ko lawe whakakiman puna o na opuna, o kumia na mo ui. Ke whoki mai koe ia, e maua he tangata koe ni haki, na I pepa. O tohi pe ai, koe uhi pe kokoe. The storyline says, just because of you. And we have this tree lover thinking about the little birds wanting to fly away and find a life for themselves. Malia Lutu, today is just because of you. Just because of you, God blessed you with such wonderful children and grandchildren. She's not here. Just because of you, we are here today to share and to celebrate. Just because of who you are. Just because of who you are. You are one person that you will do anything for anyone, no matter how much, no matter how hard. You would go the distance, even though you haven't got much, but you will give it all. And for that, I love you. And I wish you many, many, many more years to come, like today. And hopefully we will celebrate again under better circumstances, that you and I can dance all day, all night. And just because of you, we love you. Malo. Just because of you. Someone.
So I'm just I was there on Thursday, Friday. So Friday I worked from home, and then week after I was trying to go, but I didn't go. Just the last day.
Oh, what's the outside table 12? 12 or 15? Oh, I don't think you want to come. Yeah, I'm sorry. Alright, no. I'll bring her food to sit with you and you can come. Yeah, he's gonna come sit with her. Hello everybody. Are you still there? Are you still there? Oh, that's true. I was just checking. That COVID is here and we feel like, but I just would like to remind you, it's a party. And whatever way you can enjoy yourself, be on your seat, lift your hands up, do whatever you can to keep on enjoying the party today. I'm trying to sort of make the program last a bit longer, because if I'm doing the program now, we'll already be home. But I don't want to go home yet. I came a long way to be here today, and I want to make the most of it until the very last minute, until they tell me to leave. So we are just waiting now for the minister, because if I do the program, as I said, the minister will be arriving when we are already intoxicated and we wouldn't be able to say anything. So I guess we better just hang in there. Take your time sipping your wine or your orange juice
don't forget there's church tomorrow. And I'm sure the minister don't want you to be late, like him today. So we'll take it easy. I would like to ask the DJ just to play a song that I like to hear. That coming all the way from Natata, there's the song, I always love hearing it, and that applies to me. So I can just dance while I'm standing here. At least I'm keeping to the social distancing. And I promise I'll sanitize my hands after. So DJ, please play my song.
Cái này đi đây coi rồi. Lại đây, hai bạn cô gì?
Yeah, I'm going there. Yeah. Okay. I'll come Are you there? No one's on here. Are you still here? Oh, that's good to know. That's good. At this moment, just to, while we're waiting, and just to keep you guys entertained, I'd ask the Perfect House Eucharistic to say a few words. Thank you. Lockdown from 6 p.m. Greater city. Yeah, 2-week lockdown. Ayan. Wait. I think it's just I think there that should be holding between the mask. Malia. Tau whawhetang, mau whawhetang, ka whanang ka mwe whawini ki he motua. I he me kapi whanonga hao ma hao. O te au si ai. Ai aho koe. Au mau inga I ia. Wā whenua wā me ki tau ilo e tau tolu, ke wā whewhe hawa whanonga. Ka mo whaabalo ke whanau. Whanau. Ka aho Malia ke wā whenua wā, ka whakatahat, ka whakawhen mai whamini ko mātou. Ka koea kia. Ka au ki he wā whenua tolu, o koe whai ke mea tatau. O i
whanau, koe whonoha koe ni he kai ke whai o tananga. Rolo tonga ho mo waka whai ngā māri e mō puki, kuku mako na taki rolo au. A toi whao matu whanau. Rolo tonga ho mo mako whai ngā māri e pa koe koroa mako inga ni ho mo awhini mā, kuku mako ni. Kai wā mōre e ni kai wā hina ke mako e lawe ai, I kāri, mōre ke mamma. Ka ake tako toa, o e toi mai mo ui, a Malia whanau, mo celebrate pe heni te toi laki ani ai, o e tā waki ia ka te mo tō. E ai aho, wai ai whamiri mo e whanau, kai ke nau pako i nā tōre tā waki, mo pinasi ai, o e whakapoloaki mo tō e rotua. Ai mo e aho. Ako whamaro ai whanau, e eke whamu. O kori ka more kori. Ka te ngau tolu, koe kau tau tonu. O tō tonu, ke o nau tolu e whai ngā rāri e koe. Ka whohotua anga. E a koko, te he. Kai kona ako e nia, e tau toko maa maa. Koe ako ka ika au pito e ako. Ka tau sio kono whotu. Koe hama e o tua whetu aku. Ai pate o e papa vei mau o tau wefi a fi. E tūpunga pāri e ki mua pato ki tā pune se e ki tu sau. I kai o mahu ki. Te mea hi te tau tau maa maa. Ai fi au hini. Malia koe, mau tau koe ni pau here pai. O maua te tāra mua tū. Ka moe fie fia. Loa sia ma mai e o tapo na mo furu. Ma fa ambu me mau rotu. Tawange mai. O fono ma o palava ki fa hinga e tangata. Ke toi pelua mai ka toi ono mo furu ke. Ka o kai malava. O hai ki ma kai fa dai e o tua koe. E fono ama o mo ui ke simo. Ma whaam o tui koe rotu ia a whanau. I o nau roto pa koe whamiri. O toa mo mau tōru ke hea whitu. E mau mau e whare koe ni. Nā whai ami. O toi hana e o tua. O hoi fua mai o tomi. O toi tapu mo ui laki au ni. E ke ki nasi ai. Koe uia. Koe whatoria. O ui koe ia. Ia te tifo ha ponu pia. Ia te koe. Rolo tonga. O pau whai ngā pāra. O whanaro fo ke MC. O no whatau kei. O whatau rama. I nā tōru e kia whima. Ia u. Ia wai te toki tau hea i nā tōru. E leo tau tōru wā. O whawhonga pota pe toki. Ai whatongia o i whāmini. Ia te nā tōru o fua whatongia pota. Ia o... te whia o toki. I tōku whatongia o whai e. O oka ke tāko tō pe. A tau tau e whima ke a te koe Malia. Ka koe tau whanawhi. Ka koe whāpiri eiki. Malia. Ka koe tāko tō pe e whia. Te merewa o amoha. Kalau pegawai kualiti di Bea Paula mau fandong kiai pa fia MC ai mau kipas pasi mai MC ya ada mau tahu kalau tại vì bao lâu rồi tao tao tu cả coi men có thế nào của tu mà mai cả tiêu họ coi lên lại nhau ai colocar lá coi ai cái time coi ní coi ai tu cái DJ cái tai mai của ai foi fast cái cho kỳ làm mai cái yêu cái tai mẹ đây mình trong cái áo cái đây mai siêu cao cái đây que trabajo con ella phải con ella no hay malo
Tulo. Kapay sa patamia. Utala, ikaw. Kuaro ko tipo imalaw. Hoping mo lang. Tangi kita tao. Isa. Sibay ko niyo tawa. Mo'y kakao. Isa nila. Ipay ako. Law ka. Dahil na. Kapo. Malia Lutu. O pangayabay ko niyo tawa. Kaya halaya ko. Magtalaw ito ape, magkakita. Mawala ko. Tama ya pio lama ni magani. Tahaw. Bata ko kowe. Mama mata pule. Bata ba tu tahu. Bata buat tu. Dia mau apa? Bata mama hen. Malia Lutu. Alas yung mga kawa. Pwede ang mga. What do you say? Thank you. Wala na mag-end. Got lovely matchy shoes. This is a day of joyful. A day made for a lovely lady. A lady whom we treasured. A day that was planned for the beginning of the year, and through the COVID-19, it has made it Yes, thank you. special. Thank you. Talo nga mo COVID kita hiba. Ipasisi ay ubaya tama. Dewu pa mabe. Hekohay mo. Betal kunyang melang. Kalau kau pakai utara no. Ia apa ai ki ko pai. Ma Kaufo'ou. Malia Lutu. Tôi mau đi kia mà. Tôi lên nói với nhiều à. Tôi cao mùi. Tôi cao ube à. Tôi cao hàm ngò. Nãy ông đi cái cu mình hẳn áo hoa. Thì nhiều độc tập. Tang lai mam no kolat no. Hebai ko niyo tawa. Ako lahi ay kukuy. Asisi ay kuy ang Malia Lutu. Pai paramay na iniwa. Pero hipe ka fumi hapoto may panaw. Hamama. Maula may pawa. Tukoy, pinutuwa ko Malia Lutu. Pai patugian tanga taeki payang ko. Ihapya ko Kaufo'ou. Yamahin na way katek mautolo. Kung Malia Lutu na tubo yung siyasik katolika. Kaya ay beki apiya. O ene o matwa. Yung mahal tanga taeki. Ketupe le apiliki o Kaufo'ou. Kaya mahino. O ang patahape ay ako maluto. Malia Lutu. Dia mo uy. Kasiyang taon. It has been a long time mixing with Malia ever since she was a baby. And in her Catholic upbringing, one of the most beautiful days I can remember was the day of the Holy Communion, her Telefoni. She was so most beautiful. She was absolutely princess. Paula. Too mushroom chip. Morning of the morning. Kaya ako Malia Lutu. Okay, kung tumo ako sa
She came to Brisbane to finish her school in Brisbane, and she achieved. And then she decided to get married. And so, life as it is, with all these beautiful children of hers. Malia Lutu, you're an achieving woman. Someone needs to be looked up to. A woman that our family is so proud to have and call a sister, a mother, a grandmother. You've always looked after your siblings, your parents, never failed to be at a community of our family. One of the things I admire of Malia Lutu was the way she changed from being a very staunch Catholic, was that she married into the Kaufo'ou. She never turned back. She never once refused Hakabenga, Kaufo'ou. And I know there has been a lot of dark time in her life, but you know, the wise man says, it's not how many times a woman falls down, it's how many times she gets up and she made it. Praise the Lord. She had a kind of inner strength, a kind of love that a lot of us soon let go, that hang on to. And we believe in these gods. Well, Margaret, but do it for our own blood, porque está, again, but there, come up, but fair, by from so well, about hair, my sister, but I hope they hear it, but I hope they hear, but I hope, but I hope. Para malo, at many offer que te motor, at many offer para di mana. Kaufo'ou, Malia Lutu, Paula mai, papae, Paula pe mune. Mau offer Malia te matara que siwa takahi. Itu malah bisenela. Ipala basta. Jangan lama-lama berketawa. Halo. Fly back way fast. Please, please,
Thank you, everybody. Get some water. I hope by now you're all all enjoying your main course today. I hope so. And if you're still hungry after this, I've got an after party. You can join me out. Pizza. Okay. Now at the moment, I would like to call on Telefoni. She's going to say a few words of thanks and of course representing us children. Thank you, Demalisi. Please give an applause. Doesn't she look beautiful today? Oh my goodness. Thanks for everyone coming. First and foremost, I want to thank God for blessing this special day for my beautiful mother. I'd like to thank her family and friends for coming to celebrate this beautiful day. Also to her church and the minister for blessing her. I'd like to thank Ring, wherever you are in the venue, for having to deal with our changes on the last minute. Thank you so much. And also to my siblings, thank you so much. We literally did it, guys. We organised and arranged everything. Thank you so much for that. And the last person I'd like to thank is my beautiful mother, mum. Thank you so much. Happy 60th. You are literally a role model to your steady kids. I know it's not easy to raise us, but thank you so much for being so strong and the rock of the family. I love you so much. And to DJ Mana, woo, yeah! Thank you. And to Sibo, her kids, and to everyone else that came, family, friends, thank you so much. I know because of the whole COVID thing happening in the last minute, but thank you guys who rocked up and showed for my mom and for our siblings. Thank you guys and love you guys so much. Thank you. I'm very content now. Thank you. Thank you, Demalisi. Okay. This opportunity, I would like to give the honor to the birthday girl. She would like to say a few words and just to share with us today. DJ, while the birthday girl is making her way to the microphone, please play Malia's song, please, the new song, please. Thank you, Mana. Tôi kể anh thì mẹ chúng mà phim ta bảo hiểu cũng như thế này thôi. I will
Le tuku hawhakawhita i makamalo ki he tui alamaite ki he ne ofa ta Filipini mananako o ne o mai ai moui e ne mea ofa tu ki mua ki a kita tonu ka ina ka lopu ai oma pahu famili mga hahen katoa ka ki mua ke tuku e kamalo e tau lea katonga ke lotate ke pagkaumay itaw kauna maheni o oku me pot ngawu. I would like to acknowledge my friends and a special person who is celebrating her birthday today. My friends for life, Elizabeth Argudas and her husband Cos. Thank you very much. Your presence meant a lot. It meant a lot to me. Thank you for coming and spending the time today. I would like to acknowledge my APRA friends who are here. Thank you, Jay, Shami, and kids. And Ilona, thank you for being here to celebrate my special day. Due to COVID, our other people can't make it today, so it is what it is, as they say. We are here, the only people probably is not meant to be here to celebrate my special day. Thank you again, from the bottom of my heart. Although, if I'm a lot, then here, Hoeki, Paula, Paula, Sio, me amai e ahakoen ke tau kaunakau. Ka ke whakangalo ai taula e ki whiwhi kaliti, mo tāmini, o lota honga ia ai whine motu atua koen, mo ta e loa, i hoa mo roma, le ahakoen ke tau kaunakau. O lota honga ia ai whamini. Telefoni, ke tau kaunakau. Ke ka ke whakangalo ai ongo whahu, ko e whamalo, mo e whakatapu mamahe ka kimoa. Ko mo loto tō, ka mo mea mai, ke tau kaunakau he koa koe. O ko loto whiawhia mon, ke tau kaunakau he kimoa. Ka ko whawhetai, ko whamalo, ke kimoa, o mo lau mai. O whaata kimoa, ko mo whawhonga. E kai ke whangangalo ai a whanini o toa te whae. E kai ke whangalau ingoa, nā toata. Ka mo mea ko toa pe whamini whae. Mesnia ele noa, mo ngā whamini ko toa pe. Siale mo hoa mo mea mai tau kaunakau whamalo ia ka moa. Kai ke whangalo e whamini, tamai e whanau. Eunice tele mo whanau. Whamalola ia ka moto o mo lava mai. Kai ke whangalo si Masima Lauren, thank you. Whanau padinta ngau ne mai mo luse, malo mo lava mai. Peheka ki mami mo waise, malo au pito. O mo lota honga. Koe whai pateta o mau he whanau. Kai ke whiunga ia ka moto. Kaufo'ou, nau loto pe ke whakahoko. Ke tau mawai he whiako i e kaina. Whamalo atu ki a Paula, Jeremy, se o mo mea mai, tai no ne whakahoko atua e whakatangi, malo au pito mo lotonga ia. E kai ke tuku e whamalo ke whamini e ke whae, mo una mo toloa mataere o mo mea mai, e ahua ni mo Malia ke tau ka anauka. Koe ki whai ahu masiva ini, ne o mo whamini ta iloa. Kai ke iloa he ako, kai ke iloa he solo tupeta, o tupe no tofale, o whamini masiva koe. Kwa kai ka mea kai ngofua, a nofo i whanua mori. Lahi hono mai whiri, ke pāle ki ngā, ka koe tui me whalana ke e ki, o mai o nofo ia hoko me taloni, he mo ui a whiri motua kai pai koe. Tuku pāne mo ui ke nofo mai e ki, tau he whanau mo moho una, hao kamata. Pakoia ia lea whamalo, he kai ke whanalo, e kutamasi si mana, malo au pito, si bo,
o mai, o haia ki whakakina mo whakatani aka ki mo ke mo mai si whawhiawhia e kai ngā neo, o raki tā lawa tā muka mo whiawhia, ka tā whiawhia pēne mai ki mai o whai. We love you too, I love you too. Ko ia. Mahawa ko ia pēr pēte to ia so mea pe, o whapeta e pēne, o whake nā mō mau pē, hama kona. Ka iai ha mau tono no mo whanau, tā hufanga pēhe lo te rei. Tua o whai kia. Malia Lutu ele Kaufo'ou no makana. Ko tui pe o ke la ana pe. E to la pe tan ki ta ke ai. Ane ko le ane nai ka te lo ke halo pia e osponi. Ko ki after party pizza all night. Mo pe mai kia. Ko tui pe being the MC for today, I think I will make a decision. Kita wakwan ay party, ekor kita ke mea mai kate kau. Ang ekor mea, bahaya dong mea mai kate kau, kau tahu si kau tu gitu ah, tahu ay te kate olok, kaya ke kau teu opor tema ke keep to the time, so kita wakwan deva, os pepe fast kono, kita ima he DJ, kita wakwan deva, iyo wow, oi keke. So, kaya funky kau bis nawe, mo tema. Kita uya besta time, bere benda, koya. DJ, tayo mahapoy fast, kaya kami hilipe koya, kau wakwan deva, iyo wow, oi keke. Malo. Dancing. An update from Gladys. Everybody, by 6 o'clock tonight, excuse me, by 6 o'clock tonight, Sydney will all be locking down. That's the update from Gladys. Aren't you glad we are here to have a party and eat and drink? Let's cheers to that before we all go home and lock down. Oh my goodness, drink up everybody. Because you got nothing else to do, you just go home and sleep. So just the update from Gladys that by 6 o'clock, the whole of Sydney to be locked down. So we enjoy it while we can. So we play the music and then we'll do the cake. Thank you.
Okay, content, aren't you? Happy? You're full? You're still drinking? Keep it going. Okay, we're going to do that's the birthday girl. We're going to do the cake. The cake ceremony. Light the candle. Okay, everybody. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malia Lutu. Happy birthday to you. Hip hip. Oh yes, of course. How could I forget? Photos. Those of you who would like to take a photo with the birthday girl, please. But we won't do too many people because of the social distancing. Kids, all of you kids, please. David. Simeone. Hey, all my photos, baby. Hey, maroon, go the blues. Maroon, good. Smile, Paulo, smile. Kau kami di Telefoni. Telefoni to the max.
tau kilala na ako si Kobe at tau pati. Mau imo pe tau. E ko tu si hai me pakahila mai at tau mau e. Pesa mo tol na ko te fu ai hia. Mo kata tau Tau hoba koi pe. We're going to do a little common traditions. As you can all see, all those mats and tapas is going to be going soon. So without any further ado, I would like to move on to that responsibility. Here I go. I'm going to do it in Tongan so everybody can understand. Koe tau hoa peni ki he tanga ki lai tanga pau koe noku tuku i mua koe. Koe whāki fwoi keke koe ku tuku mai. Ke whemo os kai a tā e pia kato turi ai peke tau tolu ia kai ke he peke tau teka he wholoa. Koe te hong koe te unau e pea e ki mea koe ni. O kuiai ai keke whakalangi lang. O e ongo mehitang. O Malia Lutu. Haia koe ongo tō whāwhine ia o e tamai a Malia Lutu. I he tapaaki o ene whae. Haia koe keke whakalangi langi o e aho. Koe keke koe ia e koe keke ia e mo mehitanga ko salote. Pea mo kato tonga o ne vai. Koe ongo mehitanga eni o Malia Lutu. O nga I hapai te I whanganon, hato, hapai. Ka kuloto, whia maari e pe a Maria Lutu. Ke whoaki, ai ke te whanganan lang koe ni. Ma awaise. Koe Maria o ki mami, hop angkolo. Ai e whoaki e mai a ma awaise. Ma alo whanau, ko waise na. Koe keke uluaki, o e pepe o Maria Lutu, o puhiki ia, ma ai whahu o Maria Lutu, ko Meleane, Vehala, Manusa, o kuiai Mohonosila, ma alo ea ko Meleane. Malo, koe keke kono wa, o wo Maria ia. Pea kange koe lau, neo mo ko se terere mai akita me he tangata. Ka kou lau hifo, o kou ki kau he lau, pea honi. Ka kou fia hapo ki lai, ka lopo kou ki ti ke hawai. Ai a kono whakarea o pehe. Koe keke hono wa, o puhiki ia, ma violani joy. Koe tahine koe ni, koe tahine o mau mehitanga, hono wa, ko ere mahi to stern. Ka kono hina ko koe kou viti, pea koe keke nau lava mai. Aia, o loto fia pea, toe fia, ai tahi
Moaki Malia Maa, Kohokuinoa, Kolesieri, Tupove Yongo, Teao, Mensir. Lutu.
como Mona, Mataere, como Mokopunaen, o Fahu, o Tamai, a Maria Lutu. Due to the COVID, kay pag-aupeo mawong iyan. Aya, Brazilian, kuya Maria Lutu. Aya pag-aawat, Pesnia, to pag-aawat kita pae, aya kipoy kekena kiakan no kapatid, maabo. Koikeke koini of lot of fia Maria Lutu e foaki atuia ma ai Kaufo'ou o siasi o fea kila ma alo si mo lama mai buena malo Thank you, ladies and gentlemen. I know you've been sitting a little while longer while our tradition is completed. Kaya opa family, kaya ngayon to patomia ni, o tanga e siok tapete. Kaya hatono no. Hale ay tay firuma mo tay tao ikake. Firuma mo mosio. Manatui o taulaiga Paula Moimoi ai sio ke hangaton. Awi kai dia haton na tao mo sio. Ku hange ko lau. Pohoi. Osi ngata anga e. Ka tau toki hokwa ta toi pa ti ho. Pero mau o ke ha foi ke. Ne wo so pa ko la ke ta. Tari me aku le kakapati na ni oskoi. Ka kono pango polo tau ni oskoi ni. Ka tau to ki fe mata ki hatai no komai. Ko ai kai na ko ki mua o te kai ke ko no to le hai ko tai mi ko ni kai na mari ko ni. Ke wa me kai na mari ki fai se kau. Ke ma wang ko no. Malo si ama. Ikai ko si le mai me. Foi one. Calma, Bibi. Ah, me mau la one ta koi. Ai. Ke nya mai yo. O mai ai le ta kwa ki. Koi o Maria Lutu. Ke si la ba mai. Malo. Kai pe ka. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Malia Lutu o atau ai asia famalola kita ada info kau dan hal model
ulau e tāua koe. Ka te ulau ate pot wholofola koe ni. O kore pe, i te whanongo tō kanga, me ongo pot wholofola ni au wha mauloto pe ia he tau whānau. Tau mahu inga ia he kia whiti. E pulea mai ai lau Malia o e o tuau, ka te tau tōna. Malia Lutu, o pot wholofola ai. O pā ia i he punake koeni ko te vita, e whapo e sā me ua tōru. O mahino, e ne tuku mai te tau tolu tau muia, ai mo ui nai o tua. Te tau ilo whakatahta mo Malia Lutu e sia whini. Na kai ke me iau sia, a mamai no tau na mo furu. A pau nai kai tau ki te rei, me whai ofa si hoa. Tau au sia ai sia whini. Sā me ua tōru, vesu urua kiki he onu, ai au te he onu whakaria. Ko hoku tau hia si hoa, e i kai te masina. O kune whakatokoto au, i e ngahi mou e lau ma ui ui. O kune tataki au, i e vea vai, o ku tafe maari e. O kune whakamo ui ho ku lau maari e. O kune tataki au, i e ngahi hala o e maa oni oni. Ko e uhi o hono kua wha. Iyo, leongo e kuele ewa i e tere. O e maru o e mate. E i kai te umana wahe ki a kohi. E oku ia te au. He oku ke ia te au. Ko ho wha a kau, o ho toko toko, o kuna whawhi e maari e i au. O ku ke teu, ai ke inanga anga wha aku, i e ao hoku ngāki whiri. O ku ke pani aki hoku uru ai loro, o ku whonu mahu o kua a eku i pu. Resi wha o si. Koe mo oni e mui ki a te au. Ai le rei, mo e arotofa e aho kotoa o e kumo ui. Pea te unofo i e whare o si o wā, o lau hi kuonga. Amen. Same kia mātou, o kia e Malia. Whaketai ke soa ura Malia. Ia moi e roto te o ki e te oni. Whaketai ke roa Malia. Whaketai ke soa ura Malia. E oa nā ngāro ai ni ngāhi mea whakatoke. Ai au le whamorimore ho ngāi kia kotote. Mo le whamui ho ngāi mā kotote. Ai au ne hui o moui. Me whauha. O le kata koe mana whamua o whamua. Ai au le whamako na nuku. Ai ngāi mea rei koe e kotoe. Tupura ke hotarahu hane koe kare. O whai e soa e mānu ni me whamau. Ia teki nau tō kotoa pē. O whamau hia. Rea whatātā. Wai wanoa pēr ngā rea koni. Ko ai o whamau a te whine whai. E o kumao mai e mai kua. O kuwhala whamomoni ke te ia roto honi una ho. E kai aunga ke te ia. A mea o kumao e whamau hi. E whaere ia ke te ia. Kai a kongi e akotoa te hoi mohi. Une kumi ai fulfuisi ti. Holoa kaune ngāwe whiwhia ono ni mā. Kone amega ngai waka o tau whatau. E kone ome ni mea kai mehi mamao. Kone tua le whoki e kei pouri.
Ole tuwang mea kai kene kau na fonga. Mo inas yo ni kau na nga. Uni mana ko ki hamau. Ya ne fatawi. Ya ko ne to mo ngai ne. Me fo ni ma. Ko no no ga maro hi ano ko no do. Uni fa maro yo ni ma. Kalau saya bahasi nomor bahaya besok ada wafit ayah bukan pada yang ada for so ada Moses itu negara ada orang mana for itu Pero mo kawa ke fana wa sui. Ya de mo ke de na to. Mo no ga sho. Mo ne ta hi ko. Ke to wa sho ke uro no ko ma ke ko. O ne alo so ke ko. Ke ya ga sho no ko ma ke ko. O to wa si mari ke ko. Ya de na to ko ki mo. Ia whanau a iskeri, ia teo, whanau ia, aki na tau. Ke whai ke hatau. Patua mau. Matua ki sisi, ke whaweta, mo whamaro wat, ofa mo tau lei ko whai hoa whio. Ia mau rawe koroa hi aho mahui ma koe. Mau whamo ni koe mau rawe hi aho ni. Nai kai koe mau toka ngā. E o ku whakatonu mai e toi ko mau māpea mo i mate. Koe hanga pe ia e taha. Ka mau whamoni. Mau mo ue he ar off pe mo off au mo fua. Ai asio. Karau ki o aro whabeta mai u hange pe taro ngara hiki rangi e whanua. E a kuke awe mau ngā yang hara. O hange ko mama o ha ke ya me hero mau fare tai pe ko mau famaro ha au iro ko kai ha to tua ka ko ya siona ro ta pe to ko ka to ko ya siona o ko kai au ki to ha to ta ko ke fare vera ko ke au niu e aku tawa pure talu me kamatanga. Pai aku e ngā. Mea mo ui kotoa pēnā ke whakatupu. Oku nāo kei whakaamo pē. Ki e reo e atu. O tuha o mau whawhetai pēku mau whakamaro at. Mea o ngāhi a hoa pe mono Kaufo'ou uri. Tau maa ne toka tamak whau. Kai maro ko kei whamaru maru. E rau mai e o sākai. E he whanonga mai mo e ka waiwai. E o ku mau whamoa ni ko koe ko ke whema. E o koe ke tuha ka mai waiwai hoi tamata. Ka apua ko tau lofo. Ko mau rau e kolo ai. E ono whamana tua e malolo telefoni. Ai hoko sia hono tau ono mafuru. Maka mai e whanonga ngā. Ko haina ne tae whiro e wahi. E o mau whamoa ni ko kai maroro e whiri. E o kai maroro e wahi. Nei kai koni hao mai. Ko mataware e.
Ka mau famoli mai ngai reson. Ko mau whanau ke ai nei o wani. Ilo ma tanga tape wawe whine. O kune whiri ke hopo soa ko no tauhi. O ku tonunga ene laka. E whai tonunga ene ala. He ui kai whawharaia ki ono iwi. He ui kai whawharaia ki ono koto. Ka kune wharara. Ki lahi te mai maru te ofai. O ku pehe whae koe. Mau whango nane whiripe ai a whiona. Koi aho no tauhiri he ko tauhiri rei. Ka e nuhe matamai o tafe mari e. E ake whawhangai e potu lau ma ui. Ka nai kai a tua tamaki o ane whanunga. E a moane mo ui. Toa ano a soa. Ke hoko i a kohono tauhiri. O toa mau. Mātua ki hanga ati ki hoa whio. E whanore morei e vai o takaka. E ko mautua koe e fu mea vai. Mautua koe mate pe mo e tautea. Kai whawhetai koe tua e a whiona. Ko ke whanotok. E ke tua ke o wau. Te mo i alo whau ke kata ki whoro. Rawe he hoa ni maro. O ku kei toka mari e pe. Ai mea hono toa he whio he ngani. Maro au ki tōku lau mari e bea sas pakora mo eiki. Maro ku marua e a katoa muha tau i whanua. Maro whara mari e bea whaiwhikau. Kiri whio kariti mo mau kauwhata he hoa. Maro ku marua e halot. Maro ku maru sikau se kua tau hi ngā whatongi o sesi. Maro ku maru bea whanau ka maa huspanti e potu re ai. Hei, whawhetai maro, ai kaunga mea. Pea moi whamiri kotoa pe, kuma waloro he malu e whare. Ke hiki pe ai wherau rau e whawhetai. Pe ātua e whamaro e tuhai au kauwaiwa. Hei, koe mauro tō kia whetara e lai e whiot. Mara tua au kaunanga me o whua. O na ke rea kena. Ai ne au si au no tau ono o furu. Amana ke maga mai le fou o vai hana ke le whanonga i e tau no furu mata. Koe mau kore ke whamaru e ke ra mai o e. Ai monu mo e tāpua ke whai a ke son whakuroa. Lelei mo e alo wha ke kurumu i a hono mahi aho. Mana tua te msika maa e fua e manawa. Tua alo wha ke tāpua ke pia kauwa ngai pe o whai a fua. Mau tōru kotoa te ku mau araro he maru e whare. He wha orau mare e ki nofo ia ki mau tōru. Pea ke kei whai pe ho mau tāke e ki nā. Mau raraka pe o tāu. E whai ai whinangaro e a whio. Ua he o mau hanga ki hoa whio. Ai ngā he reo koti au sia e rotu mo e ho o e ho wani. Ua rotu pe mua e a whio nā he koe maa. O ia me rangi na sio mau tāpua mo mau whamuru ia. Rei mo whi maari koto pe ia Christ ko aro. Kā ko ia ho mau whamuru ia me. Rei si a rego si so Christ i a wharai ato te mai whio mura maari maa nuri. Mau aho aro whaia mai e ka māku mau tolu nunu katoa. Te o na huini kai whai pe o tai ngā tai mi. Kalau mau film sekali, apa dia masalah? Thank you. Thank you. Can we all give a hand for the
pian. Better to get here, be late and be here, than not at all. So, yes, and be sorry. Kaya tao la ay kipoi at tagongia mama ka oi aho. Oi Lutu ki moi ta po ki oi aho e fefine. Fefte oi aho. Tau fia ko to ai ahon. O kore ke DJ ke te ita e mai mo ki foi fast. Come on now, more guitar, more oh. When lava pe ai I foi riba, I foi pasto ni. E te ukole heni kia kona moana folau. Que me mai o fai ki le fa malo, ai ko le fa ausi o e fia fini. Pe kone lava pe ya. Pe fai le ba lo tutuku. O te ke o pilo pe ko hai tene. Kaya DJ, dahil may kasi please. Mio tao to be. Mio tao to be no sea. Nanti kita pilih kalau kita apa Papetai. Sina malo nele ya tahamai. Tawa usia. Fa ta mai ke fai no papetai. Mala ke ne tawi ko fai. Ke ta na ko ni nele. Please. Papetai ko ofa ai o tua. O kune hoko ma pe. O au ki tau e no fulu ko ni. Amore more ka ki la no ke te au mo fila ve pe mo e fine a ho a. O me ai e ta ha ko to ai he lo to fare ko ni. O maurele mai.
Me niwa tok tau. Ok tatau ia. Na pela wa fora. Kai ya halele e mau me na sai. Ki fu maka mau topai. Ko mau topanga. Ko mau fanga kui. Ko na o matua. Kai ke la pe I hata. Ke ko ha na faya e fono nga be afe. I mot ko ni. Ko tangata e ki o mau ka ki ai. Ko mau kui ia. Ana fa na o mau kui tanga ki ai. Tangata e ki ko si vai nei la pahaya. Ya mau ho ai ki o mea. Ki e ofe fine o la venua. Ko fe fine ko beisinia ngano fare. Ya na mau ai fa na ko eni. Ko fika wa ko tangata e kia o motu ai family. O kuiai Aresiei, mo tauna nga ko ni, mo tola I lo to fare ko ni. Ti katolo ki ai kui, ai fine no to fa hola. Te hoko. Kaya ya feito o kai kai habai ai. O ku mahino ai ta fia. Pe mo ta fia mare. Ai me mo I ko to ai ko ya. Kapau fa feta. Ni to ai vai yongo. E fa ni teni o lo to kolo. Ta feta uriki o ha amo o fo. Matami e goma. Mani matao. O se mau le mai me mo. O ku kai ke mea ia e hata. Ako mau ka venga. O tahape. Tokanga ke Latu. Peo fofani. O wa lau ko ha lo pe ko ha I like it. O tok tamata. Ke ofa pe. O ye te fa fofonga tu Malia Lutu. Kai lava ai fa ho ha o e fia fini. E mau tala monu ai family ko toa. Me motu. Mo ha poku pe o e kolope. Tu ho amana ki ia sinova. E ko sinova o kia ai ofa. Let him to lead your way. Pafafonga ia pe fra malo ki ha ho e ki. Mo ha mata pule. Anai to ho to pe o ngai family o ke farengi a hon. Fra malo ati mo me amai. Neongo o tawili fia ko to pe ke tau fra ta. Ko oi ko fra tap kui. Ka pange ko me anai me age fai fe ka o ane nai. Ilonga akoi. Pe ilonga aia. O kune firi ai o tua ko hono malu anga ya. Ka tau fra ta ki fia pe. He kune I heni. Ke ne omi ene matani ke kuhi aki. Ai fai mata fra mama la. Topu me he fra tua mate. Ako e ofa. Ma ulalo, kai loto ho ma moni. Me he tahi ne fai a ho. Mo na toluni ko to be ki family masiva ta ilo a koi. Ka ma tala mo nu watu. Ka fai e lockdown. Fai ma mari e o mai e o tua ke ki tau tolu. Ke tau nofo moia. Yo tau ahi fare. Ke tau nofo moia mo tau fa na o to fa to nga e tau fo no ma. E ke ne tau ko ki tau tolu. Le vai mama. Tua ofa. Hello, Auntie. Thank you, Auntie, for that beautiful and wonderful word of thanks to all of you. I guess before we finish today and to have our last prayer for the day, I would like to say a big malo apito to Malia Lutu's 7 children for all you have done today, for all this that we are here to celebrate and to honor your mother. I am grateful and I am absolutely very, very happy today. Thank you to all of you for the hard work and for making it happen.
From February to today, you've been patient. And here we are today, God willing that we are here to celebrate today. And when we get home, we all lock down. Treasure the memory of each other today and share every happiness. Praise the Lord for every day that you live, for every day that you breathe, for every day that we are safe from the COVID-19. We thank God. And we all say, "Kwa eki pe, that malo sisu." I offer. Koyai, kaina, malo mo mea mai e ahoni ke tau kaunga fia. Neo fo ke tau lava tu ko lunga mio. We did it, and we still had fun. I hope you all enjoyed yourself today, because I can tell you, I certainly did. I enjoyed myself, and I hope you all enjoyed yourself. Malia, to you, we love you. And as Fafekau Eukaliti mentioned earlier, 2022 will be back again to celebrate. And that will be on me. We'll celebrate again, because we still want to keep dancing. Don't we? Yeah. So, Kaya kimua ke osi ko kore ke DJ hit mai mua ki foi fast para os ke tau ki mio ai la ko ne lava pe ko ya ka mo mio ta o tu pe kwa pe tu ko ne lava pe ko ya pe ko kore leva ke fa pe ka o matanga voltere e ka ta ki pe fa mo mo ka fa ha ta ro tu pa ko ne os pe ko ya como vai abrir o lockdown. Olha, DJ, thank you. Vai pegar o que minha mãe sai, não do tubo.
Okay, go hinga ya ko tu. Okay, half hour. Come on, sit down. Enjoy your drink. Pe tao top ma tu. Kai fai pe tao lo tu ku. Pe tao top tala no ai pe ba ma tao ma tu fa lo. Reangata fa na reangata. Halo, Vito. Ya, kamu mulai. Defende o gol na rua. Como a rua aqui. O motor que eu abri, cai. O chão. E mal o fareni o fangakat na patomia coen que tá vai coen. Eu venho por favor more a tu com mamá e o calma. No. Tá o tudo o que a roda vai cala. Vou tornar assim. Eu uma pepe na viara aqui que nós fomos aí no de malo que tola mo tá o que o fai o tubo pe aqui fai mai que lava mai foi a carta essa tomia de ai Malia o coisa Moimoi o fufa mas era aí depois que pega fai mai com o até o eu achei a estava numa flu. Eu estava famoso, morto, eu estava fai. O que cai por lá, eu numa flu, eu tocando aqui aí. Estava por lá, eu numa flu, mas fala, calma, aí. Quando é pouco, como o Ige vai lá, não. O fai é, estava com aqui. Eu estava famoso, vai lá, vai. O que cai tá mal vai não o que Malia. Mas mal o cai vai na off ala mi. O que é o se é o tá o fu que vai o falar que o faz que se vai ti. O faz que te vê a mata maris. Como toda na fana. Tá mo no a tu que feito na calma família. Tá ela Malia o sua. Ele que faz mal por lá já ele que faz cabo aqui na a família eu vejo fazer de motor cara tá tudo tá que faz mal ela mais tua e vai já o teu que faz tá funcionando a mana que não tá ali não tá nem meu bloco tá ali o matapa o fogo que lá mal o tua o que tá aqui então tudo não, mas foi na casa. Kau alof, vai nem mal aqui. Quando ele faz a Maria pe o tal vai lá. Ele faz moa tal. Eu tô mal. Se é feio, eu tô fazendo cá. O mal aqui. Eu que eu faço cá faz chame. Para já que chova eu poderia eu tolo macana ai nem mal eu o mal faz cai bebe mal famalo é mal o lá que ele fala eu sei mal lá ele o mafai ele of ai mama o fai aí mal fetado comigo eu mais fai aí mal comigo mau famoni na ke hoko pe ko poma ya ke hoko pe ko poma que frona faz te kauna koi kalma ki na to kauna piti o mal te flua e mal faz koi
E whai mea o no wharangi o e o tau me moko e whawhetai o e whamaro o tangata pe tangata. E o wau e pure mo e maro hi mo e nau o tangata pe tangata. Tua mau whawhetai te o mau whamaro atu. Maro ko mau e puna. Ai whio i nā mau whai. Ko wewe ko e whai koe. Mau i ngā tapu. Pone whamaro. Ua e kai toka e mau toka mo mau pone me mau tata maa. Kia roa wha e amilon. E whai peho no tapu i nā. E whai peho no whakua. E pāri te ua whanau. E tāpua ki pēr Paula i tai. Ua e o mau hanga atu o a whio. O mau mau e nau o whāmo o nau pakawa. Ai ko le ringi he ao e a whiona. E whai peho no whuranga rangi a hoa. O mau maro e mea osmo mo le. Kāko e mau kore ke a whita rawa e. Tofi e mao e mo ui. O ke whakoroa ki nau toro ko whai mo siamo e ikoa. E tōke mau rawe ki mau toro. Ko mau se nau ofa. E o tua whai whakaha ki mau toro me vai oro e mo ui. E mau taria e whak e a whiona. O e monu. Ua e mau hana ki o a whio. Kato tōku a e whio e mani. Mai ara e o e whato mai o e tua. Mau kore maru. Si moe e ngā i whamiri. Mai ara e whoki a piki. Hawe maungai a piki tuki mau mawa māloro. Wa whaua e a whiona mau roko maura mai. O e ngā i whatoria. O e a kontowiga ngā i ngā whatoria o tau. E koe mau lotu e ngā i a ho. Omi te ho mau puha. E a ki omi te ho mau whiunga. E koe mau wharana apu i a whiona. E o mea te koe a te atoto a te iwangi te mo mama. A ke tauraro e whiona kari a mua e mau kore mo mau kaupaka. Ia kai si te koharo. Ka koe ia ho mau whamu. Te mehe. Thank you, everybody. Now, after I said say goodbye, because I still want to party, but unfortunately we have to get home by 6 o'clock to lock down. So those of you who traveled so far, please take it easy on the ride and a safe trip home. And those of you who are walking home, good luck to you. And those of you who are not driving but enjoy the drink, I applaud you. But to you, Malia, thank you for having a birthday so we can all be here today and at least be a part of your party. Thank you all for coming, and please raise your glass one more time. Toast to Malia Lutu. We love you. Malo, homo mea mai, kamo mea atua. Because your moto is out, so you're being like a fair. Oh, there's still time, Paula. And yes, I'm going. I'm like you were talking to you. Yes, I'm hard to go. I'm passing. I'm not going to be like that.
That's my husband. You guys take care. Really happy to see you both. See you later. Bye guys. Hey. Oh my god, my daughter is my son is